I pozdrav ljudi, šta ima, kako ste, jeste dobro, ovdje vaš omiljeni youtuber, gamer, šalim se ljudi, šta ima, kako ste, jeste dobro, dobro smo mi, hvala na pitanju. Evo igram malo surf CSGO, hvala znači Marencetu koji mi je posudio da igram, to je bratina jedna najveća, posjetite njegov kanal Marence, znači ima ekstra klipove, sve. Hvala mu puno znači što mi je posudio CSGO. Danas ću da radim ovu reakciju na ovu dvojicu malaca, znači Cancer i umrli, znači kako se smiju, ja ne vjerujem i šta radi u ovom klipu. Aj pogledajte, molim vas, znači sad ću pustiti klip. Oj jebote, znači ne vjerujem. Nisu normalni likovi, gledajte. Cancerčine umrli, znači. Ne vjerujem kako mogu ovako... Kako su ovo roditelji dopustili, znači da snime. Gledaj šta radi. Gledaj skiki je bog ti jadan. Evo stiže mi poruka, znači... Istina, ja. Šalim se. Stigla mi je poruka, znači ne vjerujem. Od koga? Evo Marence upravo šalje poruku. Bratina. Eto, pogledao sam znači tu poruku, nema veze, hajde. Da vidimo šta ćemo još sa ovim videom. Braćale moje. Evo, gledam video, znači ne vjerujem. Znači oni nešto snimaju. Ajde, pustit ću ponovo onaj video. Ajde, pogledajte ovu sliku, sam sekundu koju sam uhvatio. Jebote, vajte. Jesu nenormalni, fakat ono, ne možeš gledat. Kako su nenormalna djeca. Ovo treba pozatvarat, istuć nogama ući. Sve, direktno. Šalim se, naravno. Aj, Cancera, vrate, ne vjerujem. Evo opet mi stiže poruka i ne vjerujem. Šta ima još ljudovi, to bilo, znači to za ovaj klip. Nadam se da sam i dobro isprozivo. Šalim se, ovo je sve šala, znači reakcije moje na